Omwereko ogu ogwisirwe ishazi gwaitabwamu abantu okuruga mu Uganda hamwe n'amahanga gandi nka Kenya ababasa kworeka amatungo gatari gamwe na gamwe. Abayitaba omukurambura omwereko ogu bagira ngu ente z'enyankore ziriyo nizicendera eki bari kugira ngu abarisa bashemerire kugaruka bakatunga entezi okubasa kukuuma eby'obuhangwa. Abo kuba ntumangira ebirungi byazo birumu wagiranije niza heru so abantu bafitemo amani bonje kutunga ente z'enyankore. Nyonko mwana aburanyangizo beri omwereko gunijamu kacheka wanyamba kumanya ibintu bimbire ntakarebaga kubanza nareba ente zimbire ntakumanya narebo kuba kukora za bricks emyonyo na makutanu somonyo omonyo oguloko no gukozesibwe byoma. Abari kutunda emibazi y'amatungo nibagira ngu abarisa bingi tibari kugendera ahangenderwaho eyi bari kuba batungire okurugomba kugu eki bari kwekwasa ngo emibazi emwe neberi ebicupuri. Buli chupa ya ddagala eba kendagiriro naye oluusi y'omuntu ayinza okulowooza nti kibamulagidde oba katono nnyo oba kingi nnyo ye ne yeetabulira nga bwakola ki bwalaba. Balina n'ekyejo ekyokuddaawo ne batabula ebika by'eddagala eby'enjawulo. Ebyo byonna bireetera eddagala okubeera nti bikola ekyo ebiteekeddwa kukola. Mwabutaza mu nkiiko okutuyita mwakira tumwashoma weopererekere kureba ente z'enyankore n'okushora siteriyali shinakira nabisha ko takarebaga abateja bafero ente z'enshungu siti eze za hati omuntu tyareba hari izoba kugenda akajya ukayahindura kurisa nanga bampera omusabarisa buri kintu twatamagura abantu okutwetera eri kutungura oburisa bwitu ahandi mwe bari batebekanise umukoro ogu. Omwereko ogu nuguza kuhendera izoba rya nyincakare 2025 kandi abarisa abarabe basingire okureberera gye amatungo gabo nibaza kuhebwa ebiconco. Ndi Michael Tumwakire awa TV West agachenjwire. Shakirejo naga shekaganga baka ehijumake nentwe chobone to